kandi abasifuzi mpuzamahanga bahawe imikino mito idafite isobanuro gikomeye. Uko byagenze umukino w'Rubavu wa Rayon Sports Etincelle hituvuga amazina ariko wa umusifuzi utari mpuzamahanga nari nkuriho, si byose umusifuzi utaraba uwa FIFA. So Rugaju tufate case study ya Rugaju kuri inquiry cyangwa se kuri inquiétude yagize maze kumenya amakuru nyine bihwihwiswa ko abasifuzi bashobora guhabwa uyu mukino batari mpuzamahanga. Yavuze ngo hari igitekerezo natanga ubu ko dufite abasifuzi mpuzamahanga bazwi kandi beza bazwiho ubunyangamugayo, mwabahaye izi match 3 za nyuma, match za Leonape umusifuzi mpuzamahanga kwizigira yego abafite nawe kariyeri yo kurinda yo muri FIFA. Biragoye ko umusifuzi mpuzamahanga ukomeye usanzwe wabwa imikino ikomeye muri FIFA no muri CAF yafata risk yo gukora amakosa akomeye ku mukino wa Bugesera na Rayon, akibuza finale ya Champions League ya CAF, akibuza demi finale ya Champions League ya CAF, akibuza finale ya Confederations Cup. Ibyo $2,000 bitatazahabwa mu Rwanda nta wandi, kuko ubu ngubu Lorenzo nkunganira ubu abasifuzi mpuzamahanga bose match basifuye ubu CAF FIFA na CAF bashyizeho itegeko ko bagomba gutanga izo video match ziri televiziyo, bagomba gutanga izo video kugira ngo imyitwarire yabo bazanazihereho bakora ranking kuko bakora ranking y'abasifuzi banabaha match bakurikije uko bitwaye. Yego nicyo bakomoka abasifuzi batatu umusesenguzi Rugaju ya propose na propose batatu, yavuze reka buzure batanu, yavuzemo batatu ubwo turongeraho abandi ni babe batanu. Yavuze ngo Rulisa Patience n'umusifuzi FIFA accredited. Yego rwose sinumva ikipe imyinubira pe akora amakosa nk'abandi bose, human errors, ariko ntabwo ajya afata risk. Hari ikintu twita human error, gukora ikosa ry'amaso ya muntu, ariko hari gufata risk uvuga ngo homboka akaba kabe hano niyo wampagarika umwaka. Izo risk ntabwo Rulisa yazifata. Umusifuzi ukomeye Rulisa Patience Fidele yabonye badge ya FIFA muri 2023. Hari bitaravuzwe neza kuri derby yahuje APR na Rayon, makosa atandukanye, ariko Ishimwe Jean Claude Cucuri aracyafite reputation nziza ku makipe n'umwe mu basifuzi bamaze imyaka myinshi bafite badge ya FIFA nyuma yaho Salma asezereye, kuko Ishimwe Jean Claude Cucuri afite badge ya FIFA kuva muri 2015. Rugaju yongereyeho Twagira Umukiza Abdul Karim ni FIFA nubwo nje 2012 na gatatu maze igihe niwe umaze igihe ubone nyuma ya Salma wakurikiraga nawe 2013. hari okay ntabwo navuga ko avugwaho rumwe, ariko nibura no afite reputation kurinda cyane, ukongeraho basamwe wikundiraho uwikunda Samuel ya Celeste harubwo yaseze, ukongeraho na Celeste n'abasifuzi batanu. Mugiye kubona mu kanya ejo muzabona bombe mubone yahawe umusifuzi wumvishe bwa mbere match ari na Bugesera. Niyo mpamvu n'abantu atari ngombwa kuri za YouTube ndi kubibona hirya no hino ubutumwa abantu bari kutubaza designation ntayihari. Abasifuzi ntago baramenyekana, ababashinzwe ubwo wenda babirimo ntabwo tubizi, ariko dukurikije ibyo twabonye kuri journée zero ferwa gupanga abasifuzi batari mpuzamahanga kuri match zikomeye zidafite igikombe. Ibi bintu bidakwiriye kudusarasa, birakwiye kudusarasa. Oya ntibikwiye kudusarasa. Fone hora desi. Oya designation zero twabonye ntago bataradesign. Impamvu mwe ntibikwiye kudusarasa nuko basanze koko hari sprint y'igikombe cya championnat, nuko basanze hari sprint y'igikombe cya championnat, bagahitamo ko imikino izajya ibera isaha imwe. Baronya ngo hirindwe ibibazo bindi byose byo vuga ngo twakinnye mbere bo bakina nyuma baduteze ibi bigenda bityo. Ni nako tudagakure guterwa impungenge na designation zagakure kuba ziri intact, zivugwaho rumwe, abasifuzi mpuzamahanga kuri badge bambaye bagahabwa imikino. Uvuga ngo match za Rayon Sport na APR Football Club guhera ku munsi wa 28 wa champion kugera ku wa 30, abasifuzi mpuzamahanga mu kibuga hagati no ku mpande zombi, kandi nabo babandi batagaragaweho amakosa aremereye cyane muri isi. Umukobwa yitwa Juliette, wa mukobwa wanjye nizaniye Akimana
uruhande rumwe urundi karangwa Justin ejo ku yindi match uruhande rumwe karangwa Justin kandi ni mpuzamahanga ku rundi ruhande ejo hakaza Didier ariko nanone ntabwo twatwarira ntabwo twatwara gutyo mpuzamahanga na mpuzamahanga harimo abatavugwaho rumwe ni mpuzamahanga ibintu bitandukanye. ingingo ya mbere twarebaga mpuzamahanga abafite ibyo ahomba bigatuma wenda hari uburyo akora professional reputation nziza afite reputation nziza kandi Ferwafa nabikore Ferwafa nabikore si amakipe ashaka igikombe cya shampiyona gusa no mu makipe arwana no kuguma mu cyiciro cya mbere niho bakeneye abasifuzi mpuzamahanga erega ntabwo ari ikibazo cy'abasifuzi mufite mpuzamahanga mu Rwanda nk'iyi match ya Bugesera na Rayon Bugesera ni muri kuruse yo kuguma mu cyiciro cya mbere ni match iri ki kuri Bugesera Rayon irashaka igikombe ni match de igikombe cya shampiyona yego none mbwira umuntu wakwicara ukatapanga musifuzi utarasifura match mpuzamahanga n'imwe utarambara badge ya FIFA uwo musifuzi hari temptations hari ibigeragezo byamugera imbere akavuga ngo wenda nahindura na kariyeri nkajya kwicuza n'inkweto mu mujyi urumva mbonye igishoro nakwicuza n'inkweto mu mujyi karega njyewe ubundi ibintu byo binantunze abajya bifite bintunze usiga bintunze kubera ko adafite ibyo ahomba rero uzi ko ejo bundi ashobora kwisanga umusifuzi ko ashobora kwisanga yagiye gusifura igikombe cy'isi cy'amakarebe muri Leta Zunze za Amerika ntabwo yafata iyo risike ejo bundi twabonye Samuel umusifuzi wa kane kuri match ya Mamelodi na Arahiri ku bafana uriya munyamurikani ya Beida mwavugaga niba ruri hagati none utekereza ko yawe prime ingana gute iyo prime wahinganya utuntu twa hano mu Rwanda tw'amafaranga make yo muri shampiyona no icyo kintu Ferwafa gifate seriya kivuze uko match ziheruka n'ubundi muri kurso titre bagiye badezinya abasifuzi batavugwaho rumwe ubwo rero ibindi marabyumva neza cyane tuzakomeza kubisesengura kuko ku munsi w'ejo nibwo hari match day